Našu proslavu, kao i svake godine, ćemo venčati kulturnim programom, u kom će nastupiti naš orkestar i teatar Doba. Program i protokol današnje svečane dodele diploma zapravo je priredio moj komšija iz Maribora, inače slovenački pisac, gospodin Tone Partlić. Pre oko 20 godina je i kod nas bio poznat, jer je u pozorištima širom Srbije igrana njegova komedija Moj otac, socijalistični kulak, za koju mu je između ostalih uručena Isterijina nagrada. Gospodin Tone Partlić je za današnji program napisao jednu tragediju i jednu komediju. Tragedija se zove Bogorodica Marija i Slovenac, a komedija Bogorodica i Srbin. Kao što znate, u tragediji se puno plače, a u komediji se pije, smeje i pomalo psuje. Šta je bilo, čoveče, da tako neotišno plače? Ali ja ti mogu pomoći. A meni nema pomoći. Ali ja sam Bogorodica Marija sa neba. Mogu ti pomoći. Meni ni Bogorodica ni nebo ne može pomoći. Ne budi grešan, čoveče. Daj, reci mi već jednom posle kad misliš da ti ni Marija ne može pomoći. Pa Slovenac sam! O Bože, još jedan Slovenac! Dobar dan, čoveče. Dobar dan. Ko si ti? Ko? Ja sam Srbin. Jo. A ko si ti? Ja sam Bogorodica Marija sa neba. Bogorodica Marija s neba. Ti znaš Boga? Da. Ti si ga porodila? Pa jebote Bog u glavu, djevica Marija. Pa da ga vidiš, kaži mu, ne kaže ono jasnije, Mariboro. Ja trebam diplomu dobe. Nemam para da se upišem, ne volim da čitam, ne volim da učim. Daj kaži onome u Mariboro, onoj gospođe da mi da diplomu. Ne mogu, žao mi je, to bi bila korupcija. Kakva korupcija, jebote Bog, popi! Ibo, to je bratska pomoć. Srbine, živjeli.